feminisme ha avançat tant que les dones encara ens paguen molt menys que els homes simplement per ser dones. Si el feminismo ha llegado tan lejos, ¿cómo es que las mujeres cuando vamos por la calle seguimos recibiendo comentarios innecesarios por parte de los hombres? El feminisme no ha anat massa lluny, encara queda molta feina per fer. Si el feminismo ha avanzado tanto, ¿por qué la baja de maternidad y paternidad en la Unión Europea son tan dispares? El feminisme ha anat tan lluny que el 70% de les dones tenen por a soles per la nit. Si el feminisme ha avançat tant, com és que encara el 61% dels eurodiputats són homes? Si el feminisme ha anat tan lluny, per què continua havent-hi feminicidis? Ogni anno, quanto uomini o donne sono tombati dal femminismo? La risposta è zero. A misoginia ogni anno tomba donne, uomini e anche zitelli.